Assalamu alaikum ардактуу Ош-Кобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы урматтуу чарбакерлер. Биз сиздерге бул чыгарылышта Араван районунун Төмөйүн айыл өкмөтүнүн Сырт айылынан сиздерге салам айтабыз. Сырт айылында мындай биогомусту өндүрүп өстүргөн Рахматулла аканын үйүнө келип калдык. Биогомус тууралуу сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Буну кандай багат, кандай тарбиялайт, канча киреше табат дегендей кирешелерини, пайдалуу жактарыны сиздерге маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Азыр январь айы. Январь айынын бүгүн 11 январь 2022 жыл. Аралап, мына биогомустардын арасынан аралап 1, 2, 3, 4, 5 жерде турат. Ушунча жерде азыр канча тонна биогомус бар, канча киреше тапса болот, кандай баштайт, консультацияларыны, көбөйтүү жолдоруну, эмнелерге кандай иштетет, сиздерге ээсинин өзү менен, фермердин өзү менен маалымат алып, сиздерге бөлүшүп өтөбүз туугандар. Ассаламу алейкум. Рахматулла ака, сиз да? Саламат, ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз кандай, жакшыбы? Бу чарбачылык кандай жүрүп атат эми? Жакшы, рахмат, Аллага шүкүр. Бул жерге азыр 5 жерге коюп коюпсуз. Чоңу турат. Бул ар бир кандай эмне деп коесем мындай турган жерини? Биореакторда месталар да. Месталар, биореактор 5. Ошондой немелер. Эми бул бизнести баштаганыңызга сизге канча жыл болду? Биринчи эле сурообуз. 2 жыл болду. 2 жыл болду. Бу биогомус сөл жандардын дагы сорту болот дейт. Кайсы сортун өстүрөсүз? Кызыл калифорнийский сожолон. Өзүңүз маалымат бере бериңиз. Кызыл калифорнийский сожолон багабыз. Ошо башталышта ошо немеден Өзбекстандан, Ташкенттен алып келтиргенбиз баштап. Ошо неме кылып $200 2 жолу алып келип баштаганбыз да 2 жыл мурун. $200 2 жол. Ошондо болгону $400. $400 менен баштаганмын, $400. $400 мисалы $200 сиз канча килограмм алып келгенсиз? 8 яшык алып келгенмин. Ошо пластмасса яшыкларда 8 яшык алып келгенмин. 8 яшык. 8 яшык алып келгенмин бир жолу. Бир яшыгында канча килограмм болот? Эми примерно ошондо 10 кило жетпей ошо да. 10 килога жетпейт. Бир 80 кило. 80 килонун акырында келгенби? Уларда неме деп коет да, ошо 8 яшыгды квадрат метр деп туруп беришкен да бизге. $200 1 квадрат метр $200 беришкен да. Ошондой кылып алганбыз. Эми мунун биогомустун азыр мына кыш январь айында турабыз да. Турабыз да. Ушул айда азыр көчүрсө боло береби? Болот, көчүрсө. Эч кандай өлүп баягындай эме болуп калбайт. Жок, болбойт, өлбөйт. Буну энди биз өзүбүз ошо обарып эле таштап койсо өлүп калат энди. Неме кылабыз да? Биз энди обарып көрсөтүп беребиз, жакын жери болсо, айтса, болсо үйрөтөбүз. Ошо консультация беребиз. Кеңешти беребиз, ошо кеп кеңеш беребиз, ошо канча болсо мен келген келешат биогомус сожолон сатамын экенде деп сатып барбаймын. Биринчи башында ошо көңүнү көрөмүн, көңүнү даярдаганын көрүп, кийин ошонго карап алып барып көрсөтүп берсе, алып барып көрсөтүп берилет. Болсо өзү видео визит менен азыр неме кылып атабыз. Заман өнүктү, WhatsApp бар, через WhatsApp эле түшүндүрүп коесуз. Түшүндүрүп коюлуп атат. Эми азыр 2 жыл мурун $400 алып келген мына сөл жыландар. Сөл жылан, Сөл жыландарыңыз учурда мына көп жерде көрүп турабыз. Канча эмеге чейин көбөйт алдыңыз? Тонна дейсизби? Же килограмм дейбизби? Сөл жанды өзүнө энди азыр битте биореактордон чыгарсак 1 тоннадан көп сожолон чыгат. 3 тонна, 4 тонна сожолон чыгат. Ушул эле бир эмеден эле. Бир немеден эле ошо яшык коюп чыгарабыз. Чыгарып атканда, бөлүп атканда мындай кылып ачкан неме. Ошо көп bir biyoreaktordan o'zi buni примерно 2 tonna 3 tonna
Bul yashikda dagı dayarı barby? Ya bu nimaga So'ljonda bölüp atamiz-da hozir nimaga. Bölünüp Hozir chiqib atadi. O'shanday qilib yashiklarni uşul yashik siz uşunday yashik alıp kelgen ekensiz onda. biz mana shunday yashik O'zbekistondan shunday yashikni degini nima qilib bergan. Bu üstlerine jündörді taşlap koyupsiz. Bu ne жылуу кармаш üçün? Yo'q, jundi jilu qarmash uchun emas, nimaga? Jozda haligi nimni qarmash uchun, saqtaydi, ko'laka bo'lish uchun da haligi. Jozgiga quyoshning nuri o'tmash kerak. Sizin jerinizde buna tömoyun ıssık bolgonuna baylanışlı bo'lgan, o'shani nimasiga nima qilingan? Junlarda nima qilganmizda? Yemi 2 yıldın içinde ben sizge soru versem 2 yıldın içinde $400 başlap azırkı ortaça hesap menen kança kireşe tavaldınız 2 yıldın içinde şu So'ljon biznesinden. Endi nimada hozir mana shu bioreaktorlarni nima qilsak hozir 100 tonnadan oshiq biogomusni o'zi 100 tonnadan hozir tayyor nimamiz o'zi 100 tonnacha gomusimiz tayyor bo'lib qoldi elamiz. Yana sezongacha hali yana 3 oy bor, 4 oy bor. 3 oy bor. Go'ngimiz bor endi, zagotovkamiz 200 tonnacha zagotovka qilganmiz. So'ljon ko'p. Balkim 200 tonnaga yetkazib qolamiz mana u aprelgacha, aprelgacha 200 tonna bo'lib qolsa o'zi gomusdan o'zi 4 million bo'ladi. Gomus'un o'zidan addelini satıladi. Gomus addelini sotiladi, So'ljon addelini sotiladi. Oşonda bunday tashlaganda hozir bu yerda buna parklar turadi. Mındaycha aytganda tashlandilar ham aralashib. Aralashgan. Shulardan endi buna So'ljon ishlab chiqaradi ekan. Chiqaradi. Bu shunday narsaki toshni, temirni, o'sha kilanka, platilindan boshqa uchovidan boshqa bar yo'qdi, jetdi. Uydan chiqqan po'choq, o'sha barki polni nimalarda molni nushqutlarini ham tashlasa bo'laveradi. To'pondarini o'shanday qilib. Demek moldun go'ngini aralashtirib shuni tashlab qo'yasiz. Aralashtirib tashlab qo'yiladi. Masalan, bir tashladik, bu yerga tashladik deylik. Go'ngdordi bayanday tashlandilardi, tashlagandan keyin qancha vaqt ketadi men shu bir yemeni biogomusga aylantirib ishlab qo'ygan. Qancha vaqt? 3 oy vaqt ketadi. 3 oy yetishdi. 3 oyda shuni tayyorlab beradi. 3 oyda tayyorlab beradi. Buni bir tonnasiga biz 100 kilodan So'ljon solamiz-da. 1 tonna nimaga 100 kilo So'ljon sol. 1 tonnasina. 100 kilo So'ljon solamiz. O'shanda bu yerga biz 2 tonna, 3 tonna So'ljonni solib qo'yamiz-da. O'shani hisobiga o'sha normada solganimizga 3 oyda jeb tayyor qilib qo'yadi. Özünün norması var ekan, qancha kilogramga qancha So'ljon solinadi, qancha odamlarga endi tushuntirishni nimasi 1 tonna go'ngga tayyorlangan go'ngga 100 kilo So'ljon solish kerak-da. O'shanda rezultatni ko'radi. O'sha 3 oyda ichida So'ljonni 10 essaga ko'payadi-da. 10 essaga ko'payadi. Nima ham bo'ladi? 3 oyda ichida 700 kilo gomus ham tayyor bo'ladi-da. Gomus ham tayyor bo'ladi. Odamlar hali olishib borib olib turib 100 kilo So'ljonni haligi 5 tonna, 10 tonna go'ngga solishib oladi. Rezultat ko'ryapti ular. Az bo'lib qoladi, normasidan. Normasidan oz bo'ladi. Ular 5 oy, 6 oy, 1 yil kutish kerak bo'lib qoladi-da. Undan ko'ra o'sha normada nima qilgan bo'lsa, o'shanda bo'ladi-da nimasi? Rezultat ko'radi. So'ljonni keyin o'sha 100 kilo olib borgan odam keyin nimaga 10 tonna go'ngga solsa bo'laveradi 3 oydan keyin. O'shanday qilib nima qilsa bo'ladi. Hozir tayyor bo'lgan biogomuslar chiqqani qaysi lemengizda turadi? Tayyor. Hozir biogomusni mana bu bioreaktorlar tayyor bo'lganda, uni nimani ochib nima qilgan? Buyog'i tayyor. Mana bular mana mesda narigilar bardig'i tayyor. Bitta mana shuning jangi xolos. Mana shu yerlari jangi va. Yerlari tayyor, biogomus bo'lib ishtelib chiqqan. Buni yemi So'ljonni bölüp olganda qanday bölüp olasiz buni? Mana chayga o'xshatib nima qilgan, uni nima edi, apparat deydi. O'zining apparati bor bunda, elib bölüp beradi. Apparat bor, ko'rsatadi. Buni So'ljonni bo'lganda biz hozir mana yashiklarni qo'yganmiz. Yashiklarni ochgin.
Mer mayaqdan ochib tashlab cho'ng bo'lsa onari nima juring. Mınaka görüңүздөр, Атайын мындай яшикчелерде турат бул жерде азыр ээсинин өзүнөн фермердин өзүнөн маалымат угуңуздар. Bunu emne sebepten bölüp koydunuz hem mınanda Bu yaşıklarda bana o biyoreaktorimiz sol nime biyogumuz tayyor bo'ldi. Endi sol candı bölüp alış için şu yaşıklarda koyuyoruz da. Yaşıkta tagini nima qilib ko'targin. Onu şunu jon boshlatib ko'taradi. Bo'lib chiqadi onu. Ha, sölcülanlar özü çıkabı şu. O'shanday bo'lib bölünüp chiqib oladi. Astıga tushib qolat ekan da biogomusdan ajrab qolat ekan o'zi. Ödöge chiqadi bular. Mana yaşıkka chiqib o'tadi. Yaşıkka chiqib. Mana o yaşıkdagilar свежий навоз, go'ngda bular. Ha, свежий свежий go'ngga chiqadi. Bular o'zini qiqini o'zi qaytib jebaydi. Özünün jolu var ekan da. Narxı iştelgen biogomusdan shuni lekin mындай жаңысына өтүп kete o'tib oladi. Qovoydi o'sha 3 jo'li shunday qilib qo'yamiz, qovoydi. Bular ichiga sol jo'lon chiqqandan keyin biz sotamiz shu yaşıkdagi nimalarni. Yaşıkdagilerdi satasiz. Sotamiz. Yaşıkdagilerdi satasiz. Misali uşul bir yaşıkda qancha kilogram söljan bo'ladi misali? Bir yaşıkda söljan 10 kilodan 15 kilogramgacha bo'ladi. Kilosini 200 so'mdan sotamiz da. Kilosini 200 so'mdan Kilosini 200 so'mdan sotamiz. Sölcülandın kilogramı 200 so'mdan. Kilogram sizden alamiz dese 200 so'mdan söljan bo'ladi. Konsultatsiyada beresiz, qanday ko'paytirib? Konsultatsiyani men bitta so'z aytayin, mendan olavi, boshqasidan olavi olib eptayolmayotganlar bo'lsa ham zvonok qilsin, men uyrataveraman. Uyratib hech emas. Hech nimasi yo'q, qizg'anish nima yo'q. Bu organik nima? Buni ko'paytirish kerak. Bu haligi elderga buni ko'paytirib nima qilish kerak? Bu qancha ko'paysa eksport qilsa bo'ladi. Eksport qilsa bo'ladi. Buni oz kilogram bilan men bilan 5-6 ta odam qilgani bilan buni eksport qilsa bo'ladi. Bir chet bilan suylashgan bo'lsang, kamida o palon ming tonnani aytib o'tadi-da. O'shaning uchun ko'pchilik qilish kerak ekanda buni. Buni bitta men qilganim bilan bu tugab qola turgan narsa emas ekanda. Fermerlar qancha ko'paygani yaxshi ekan unda bular. Ko'paygani yaxshi. Ko'paygani bizga yaxshi ekan. O'shonda biz mına ayıl çarbasına mına eginlerimizge sepken buğdayımızga bardığıyla nele sepmeyli bardığına himikat koldanılıp жатат. Bunu biogomusga ötüşüz kerek ende bara. Ötüş gerek. Biz hazır mana yerlerimizni gumusi yo'q da, o'sha o'z himikat bo'lib ketganda, o'sha gumus bo'lsa, dehqonchiliklar, ashi senternelar ko'payadi. Mendan olib paxtaga solgan boldar o'sha jeridan 2 tonna paxta olib yurgan bo'ldilar, 6 tonna paxta olishdi bu yilgi yilda. 6 tonnadan 6 tonnagacha biogomusning jordami bilan 4 tonnaga ko'tarildi-da o'shalardi. O'sha boldar. O'shonda biogomusning kilogrammi qanchadan onda? Biogomusning kilogrammi 200 so'mdan. 20 so'mdan. 20 so'mdan. Bir porteri qanchaga cho'tem, bir porter olib ketem deb yerga salam desa. Buni kilalab qopga solib mushoklab beramiz-da. Meshog'i bilan kilalab beriladi. Kilalab beriladi. O'shanda bir porterga endi 2 tonna bo'ladi-da endi. 2 tonna. O'shanda 4000, 5000 o'shunda bo'lib qoladi. 20 bir tonnasi 20 ming bo'ladi. Ha, 20 ming degani. 2 tonna olsa 40 ming bo'ladi-da. O'sholala jer semirtkich boya himikatlarning aqchasi ekanda bunday. Bu slitralardan 10 esa kuchli-da. Kuchligi 10 esa kuchli, lekin buni ziyon ko'chatlarda kuygizib qo'ymaydi. Buni misol 1 kilo solsa ham 2 kilo solsa ham ko'chat nimalarni kuydirib qo'ymaydi, qurg'atib qo'ymaydi-da. Bu slitradan 10 esa kuchli, keyin darvuz qovunlarda misol 10 kun, 15 kun manaqa asfaltda tosh yerlarda bo'la turgan bo'lsa 20 kun erta chiqaradi ekan. Ol jag'ынан da tezdetish jag'ынан. Tezlatadi ekan, o'shunday nima ekan. Emi rahmatulloh aka sir bo'lsa ayta ketsangiz. 2 yildan beri mana ushul ish bilan fermerlik qilib, biogomus bag'ib, so'ljan bag'ib, biogomus chiqarib fermerlik bilan alek bo'lib kelatadi ekansiz. 2 yilning ichida qancha kireshe topdingiz endi? Endi biz bultur o'sha 1 millionga yaqin nima qildik endi. Bir nimada yurganib. 2021-yil birinchi yurgan yil o'shanday bo'ldi. Endi hozir
Xudo xolasa endi o'ta ko'p hozir. Ko'p, aytganda qo'y. Ko'p endi. Boshqa nimalarda aytganman endi ko'p. Ошондо сиз жалпы эле дыйкандарга, мына чарбачыларга, биздин мекендештерге айтып кетчү нерсе ушу биогумуска өткүлө деп кетесиз. O'tkila, o'tib shuni qilg'ila. Buni biznesmenlar ham ele buni biznes qilsa bo'ladi. Turgan narsa ekan. Buni biznes ekan. Biznes ekan, biznes u. Haligi mol qo'yib bor odam emas, boshqa Okça tağım degan odamlar ham qilsa bo'laveradi turgan narsa ekan. Эми бул Сөлжандын биогумустун түйшүгү тууралуу да кичине маалымат берип бөлүшүп койсоңуз, түйшүгү кандай, жеңилби, оорбу? Мисалы, талаада кетмен чабып иш кылган жакшыбы, биогумус баккан жакшыбы деп айтсам мен. Конечно, буну кылган olsa жакшы да, көлөкөдө салкында кыласың да. Ошондой менаты жок. Bunu ayal kişi hem öyle kıp koya turgan iş bunu. Uyda gele turgan iş. Ha, uyda öyle bunu kıp koyup durup özün cumuşunda jürörasın bunu. Uyda ayal daram karap koyurat bunu. Oşonda 1 hektar жерге барып жанды карайтып, кашайтып иштегечен 2 сотик жерге 1 тонна эмени биогумус таштап коюп отурган жакшы экен да. Жакшы экен энди. Men endi diqanlar, endi diqanchilik qilsin, diqanchilik bo'lsa bu biogumus o'tmaydi. Endi boshqa hali biznes qilayotganlar bor, endi misol o'shalardan ko'ra foydasi cho'ng ekanda. Go'ng demoqchimiz, go'ng hozir har bir uyda moli bor, oti bor, jandığı bor. Har bir uyda bor da bir mashinadan. O'shanda. Siz o'zingizdan da chiqab jeb zapas topib kelasizmi? Biz ayıldan cho'g'iltamiz va shu odamlarnikidan. Siz nemengiz ko'p ekanda bu yerda. O'shanda bir yilda o'sha 100 porter, 200 porter o'sha qishda ishlaymiz hozir. Endi unda ham endi rosa hali bir pul tugib, bir bankrot bo'lib qola turgan mehnat emas-da. Bankrot bo'lib yo'qotdi. O'shada shu go'ng toshib qo'yishda biz ishimiz hozir. Mana baldar ishga jarab qoldi. Biroq ushul biznesga oxirgi muna yillari bizda өнүгүп атат да. Өнүгүп атат. Өнүгүп башталды. Жакшы эле бизнес кылып. Ошондой болуп калды. Мындайча айтканда путуна туруп кеткендер да көп. Көп. В общем, Mama Zakir akalar nimalar, в общем, nima bo'lib ketdi. O Jallovotda bor, bizni sherigimiz bor, Azamat Taqsir. O'shalar endi rosa bo'lib ketdi bo'lganicha. Siz anan айтып атасыз, анча-мунча сабактарды өткөрүп турамын дейсиң да, биогумус багуу боюнча konsultatsiya beramiz da o'shani. Полный bir fermer или бизнесмен iş баштайм dese konsultatsiya berip, жолуна салып коюшка даяр экенсиз. Daярбыз, o'shanday. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге биогумус тууралуу кыскача эле маалымат болду. Эми муну айтып берип, ар биринин өзүнүн көчүргөнү же башка мындай салынып атканын толук бере албасак дагы, калган ээсинин, фермердин өзүнөн угуңуздар, туугандар, эми байланышын телефон номериңизди айтып койсоңуз, ушундай кызыккандар болсо, биогумус өстүрөт элем, Сөлжан багат элем дегендер сиз менен түз байланышып, O'sha nomerni nimaga yozib chiqarib qo'yaveramiz da. Telefonga da yozib chiqib qo'yaveramiz. Buyog'inda aytib qo'yaveramiz. 0778 bilan 0778 bilan 3503 3503 12 12 0703 0703 01 28 19 0556 bilan 0556 bilan 47 85 88 nomerlerine 3 numaranız 3 nomer var. Megacom'da internet yo'q, qolgan ikkovida WhatsApp nimalar. O'shqa bilayinda WhatsApp nimalar bor. Internet bilan chiqsa ham bo'laveradi. Mınaki hurmatlı görüşçüler, bu yerde yamada turat ekan. Beton menen atayın mындай место деп коебуз bu atayın жайда ekan. Эми ушул жерде мен оюма бир суроо келди да мына ээсине берүүгөчү Рахматулла акеге. Рахматулла аке, айтсаңыз, мен бул жакта көрүп турам, четтерин жөнүнө ограждение кылып, мына эме менен тосуп коюпсуз. Анан бул жакта бетондо болуп турат. Эми ушулар тууралуу кандай, сөзсүз ушундай кылыш шарттуу же мындай ачык эле пескоблоктор менен тосуп коюпсуз, ограждение кылып, граница кылып. Кандай жакшы болот? O'zimiz birinchi boshlaganda shunday qilib boshlaganmiz-da. Ha, birinchi boshlaganda shunday qilish kerak ekan deb uqqanmiz, o'shanday qilganmiz. Bunday qilish shart emas ekan.
Bu rasxot ekan da bu. Bundan ko'ra o'shanda tegiz yer bo'lsa, tagi steyashka bo'lsa ham peska bloktor bilan ele to'spasa ham bo'laveradi. To'spasdan ham ele biz endi o'sha tovuq nimalar chachmasin deb tovuq emeler chachmash uchun akrajdenniya qilib qo'yganmiz. Buni rasxot qilib bunday yama qilishni keragi yo'q. Keragi yo'q. Bu rasxot ekanda bu. Elga rasxot ekan. Keyin endi bundan oshirib oqchani ko'paytib nima qilsa nima bo'ladi? Hozir bu yerlar tayyor bo'lgan. Tayyor bo'lgan. Salganingizga qancha bo'ldi ham bu yerga? Bu yerni solganimga 5-6 oy bo'lib qoldi. 5-6 oy buni kuzda salib qo'ygansiz-ku. Tayyor biyogomuz. Bu yerlar tayyor, o'sha endi qurg'at. Ozma so'jalarni bor. Hozir bunday tuvuqqa osti jag'ында bo'ladi o'xshaydi. Ya bu yerlarda yo'q, bu o'zinikini o'zi qaytib jebaydi bular. O'zinikini jebaydi. O'zinikini o'zi qaytib bölüp algansizmi shunda biyogomuz? Biyogomuz uni narjag'iga ketgan. Narjag'iga jangi sol. Narjag'i eskilik uchun o'shanga chiqib ketishgan. Bular bu qishdagi shuni juraveradi ekan. Juraveradi. Hozir ko'rsataman nimalar. Juradi. Bo'lib turasizlar. Bular bu yerlar tayyor bo'lgan. Qurg'atamiz, elaymiz. Qurg'atib, elib turib bu biyogomuz satila turgan ekanda. Hozir satila turgan yerlarini ham ko'rsatamiz. Yemi bu yerda mana apparat turadi. Bu apparat turali dagı kishine ma'lumot berib, o'zingiz aytib o'tasiz, rahmatulloh aka. Bu apparatdan o'shonda buga salinib qoladi. Ушуга саласыздар бая даяrini. Dayarini shunga solib, shunda elab nima qilinadi-da? Shu apparat elab beradi. O'shondan chiqqanini mana unday bo'lib biyogomuz bo'ladi-da. Shu apparatdan chiqqan. Apparatdan chiqqandan shunday biyogomuz kelib chiqadi ekanda, boyagi tashlandı, bunday go'nglardan shu chiqadi. Tabiiy, hech qanday nimasi yo'q. Shu apparatdan chiqqan nimasi. Ximikati yo'q. Ximikati yo'q. Bu apparat o'zi qancha turadi endi? Apparatning bahosini to'xtalib o'tamiz. Apparatni bahosi nimadan 25 ming so'mdan turadi. 25 ming so'mdan turadi. Ola turganlar bo'lsa, zakaz Jallovodda biz hali sherigimiz bor, Azamat Taqsir. O'sha bola jasab sotib o'tadi. Bu o'zingizlar jasalatgan. O'zingizlar jasab. Buni jasasa bo'latamda. Qancha volt bilan ishlaydi? Buni volti o'sha 220 volt. Bir faz 220 volt bilan ishlaydi apparat. Обороты bularni bilmadim, so'rayapman. Bu yerda sizlar ko'rib turasizlar, hurmatli ko'ruvchilar, menday shakal deb qo'yadi bizda. Moldan, jandiqlardan chiqqan отход. Ушуларды дагы мындай таштап койсо, кадимкеле көңгөрөлаштырып таштап коет экен. Ушулардан биогомус келип сөөлжан жеп, биогомус жаралат экен. Азыр мына жерде аппаратындагы иштетип көрсөтүп берем деди. Аппарат менен кантип элеп алат мына бышкан биогомустарды аппаратка салып элешет мынакей туугандар. Мынакей аппарат азыркы учурда иштеди. Бул азыр мына даяр биогомустар, Бұл аппаратында салғанда ириге ташы болса бұл жағынан шығарып қояды екен. Мында майда қылып талқылап биогомусты жаса гүлдерге эле сала берчү болуп чыгат экен да. Бұл өзүнүн жараша мээнети бар экен туугандар. Ошон үчүн килограммы бұл жағынан отход мындай ирек таш тары мындай болуп чыгат экен. Булар ошондо отход болуп калат экен, булар чыккандары. Булар отход экен. Болду. Мына 220 вольт менен иштеп атат туугандар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биогомус тууралуу маалымат алып билебиз дегендер, сиздерге жол жобосуну кандай келет, кандай бизнести баштаса болот. Биогомус бизнеси менен мынаны ушинтип, Рахматулла акабызга окшоп миллиондорду табыңыздар. Биогомус
Ушул жер семирткичтерден, минералдык жер семирткичтерден тазасы, табигый, эч кандай химикаты жок биогумуска өтүшүңүздөрдү сунуштап кетет элек. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Түшүнбөгөн суроолор боюнча фермердин өзү менен байланышып, маалымат алып алыңыздар. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.